Ana 44 senesi Baksaray'a babamı служить etken polk gelip toxtadı. Anam haberi oldu. 17 Mayıs günü Baksaray'a gitti. Biz kaldık Akmeş'te. Anam bitası var idi, 90 yaşına kampır. Babam kayıp olgan 42 senesi. Stalingrad tübünde Slavyanka degen yerde, selo Gniloy Hutur degen yerde anda halak olgan. Ana ona ağla yerden 7 kilometre Pıçkı'ga gitti. Neme karbabama bitama analarına. Sekiz 10 gün yol gittik. Ana ağlay, kardeşim ağlay, men ağlayım. Ana kampır bir şey üstümüzden naz ele kiyinlik ele çıktık bağım. Bir şey 90 yaşına kampır ne olacak? Ana ile etip yolda balam sabretin, ağlaşman, tapar anan tapar sizin dep. Mektepke başladık barma. Basa kötekli yediler, predatil. Her gün bargan günüm, ağzım burnum kan olup geliyordım balam. Ana iletip sonra anam dedi okuma, barma. Babам, babası занимался табаководством, снабжал Турцию табаковод. И оттуда привозил мемлекеттен турецкий мебель. Анамдар пек бай яшагандар, пек бай екен, Кардбам, Абдраман Кардба, babam, babası. Anam da Urkusta'da тоже pek bay. Acı Karban, kızı ola, Karbam. İki kere acılıkka barıp kele. Anam, babası develerle Acı Karbaba Urkustalı. Anam kire kolxozga işke kire. Ayağına lap dikiye. Kim olup kim ola. Anamның тезем, олар кама, река кама протекала там. Бланчық су, каверенка прямо, бланчық су, нечистая вода, непрозрачная. И анда олар через қайықнан договорились, картоп барып сатыштылар. Через каму, речку. Бірде урожай яқшы oldu, орталық толды картопқа. Келдік енді договор едік, земляника, маленькая земляника, полно кустарники вот так внизу, она у нас аптойып келедік, башқасы жоқ ашама. Бедные мы такие, мы поженились, комнаты, новый дом, полы япханар, и кері алифлегенер поллары желтые, такие блестят. Улет Дюльберев, яңы, да, совсем новый дом. 5 на 5, 2 комнаты. И веранда большая, это қайнам ярсында отыра, ярсын бізге берді. Арттағы евдет не тұр еді, балам? Бір дане ол кроват, бір дане мен кроватым. 2 кровати, 5 на 5, представь, такая комната, да?
все своим трудом, вот потом его ценишь, и қадіріне етесің, и бережно. И вот так вот қарелікнен evlenсең, балам, адам пек яқшы яшай. Яшайшын құра, вот это мабетлік, это когда все своим трудом добиваешься. Сейчас ищут богатых, а раньше не искали богатых. Раньше yüreğine yatsa, beğensek, gitesің. Tatılmabet yaşamak balam. Kavgasız, şamatasız. Sevgi büyük şey balam. Sevgi, dünya sevgiden yaşay. Ah Fatimem, ne için anıtırın yok onun için. Anıtır sana ben alayım sadefleri ben olayım.